Rũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ĩhandĩte thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga gatagatĩ ka gavana wa kaunti ĩno na MCAs ndĩgũthiraga na ihenya yatĩra thutha wa gĩkundi kĩmwe kĩa MCAs gũtongia Waigũrũ igũthorwo rĩngĩ thutha wao kũregana na bajeti nini ĩrĩa ĩrabatiĩ kũhĩtũkio thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Gavana ni vizuri kwanza aheshimu ma MCA na pia kabla anja panga mambo yake ya bajeti awe na kikao ambao watu watanjadili ile makadirio ya bajeti. Ikifika hapa itakuwa rahisi sana. Ukiangalia mbunge nyingi ya kukuangi na shinda ya bajeti, lakini hapa kwetu kunayo kwa sababu kuna siku tunakuwa na kikao ya gavana ya kuzungumzia bajeti. Bajeti ĩno nini yaneanirwo mbunge-inĩ ĩno thikũ 13 hĩtũku makiuga marareganire nayo kuona thĩinĩ wayo nĩ kũrarĩ na kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi mirioni 90 cia kũgũra itĩ na metha, makiuga matingĩhĩtũkia bajeti ya kũgũra indo ta icio. Kuna vile utaniambia nipitishe bajeti ambao iko na milioni 95 za kununua viti na meza. Wakati huu ninajua kwamba tuko na shida ya COVID-19 ambao tunastahili kuwa tumejipanga kama Kirinyaga County. Number 2, hakuna vile nitapitisha bajeti ya 95 million nikijua ya kwamba mabarabara zetu zinakaa vibaya. Ihinda-inĩ rĩu maugĩte bajeti ĩno ndĩramaheaga kĩgĩna kĩiganu gĩa ũkũria thĩinĩ wa ward ciao. Halafu ikija bajeti nitapatia huyu kwa sababu anaimbanga wimbo yangu hata bila chorus, nitamnyima huyu kwa sababu kazi yake naye hata pigi mahesabu mahali atatokea. Nataka mtu ambaye anataka kuwa katika uongozi mwaka wa 2022 lazima angalie mahitaji ya Wanjiko. Ningĩ MCAs aya nĩ maratemanirie mũtaratara wa kuonania matirĩ na ũcamba na minista wa kĩgĩna kaunti-inĩ ĩyo. Ningetaka kuambia waziri wa fedha, kabla hujaweka milioni 95 ukanunue mesa na ukakue starehe zile ambazo unataka kukua nazo, ningetaka kukuambia kwamba weka moyo Wanjiko wa Kirinyaga ambaye anaangamia kwa sababu ya mabarabara baya, ambaye watoto walifukuzwa mashule kwa sababu ya kukosa basari. Na ningetaka kusema wakati umefika tusimame na Wanjiko wa Kirinyaga kwa maana aliamuka asubuhi akachagua serikali. Ona kũrĩ ũguo Waigũrũ nĩ ateanĩirie maya mothe. Tumaroka na siasa isumaretwa aramuno magĩthimaga. Rĩrĩ tirita rĩa mbere ndũgamano ta ĩno ĩreyumĩria gatagatĩ ka gavana wa kaunti ĩno na MCAs, rĩu mũingĩ ũkĩhoya ndeto ĩno ĩtuithanio nĩguo mũndũ mũthii wa na mbere matikahutio na njĩra yothe. Mafuta unaweka milioni 40. Alafu gari zinakunywa mafuta pale kwa karibu hata mikokoteni ikunywa. Hakuna mtu anaangalia venye mafuta tunakunywa. Tukiitisha documents zinaonyesha venye mafuta yanatumika ya huyo finance. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau.